Kita lari sambil jalan-jalan. Bu, tara-tara aja lemah. Eka mana cenanya? Pakai jengrek lari segala. Mau hujan angin gitu. Dik, reka mana dik? Ninges gaya gitu. Rek lari kang sambil jalan-jalan. Rek ngilu. Emang larina jeung saha tara-tara yang ngajak lari? Jeung si neneng ngajak lari bari jalan-jalan. Salah si neneng ngajak jalan-jalan. Aneh. Kok si neneng ngajak jalan-jalan tapi pakaian rek ini ke sawah? Hah? Maka pakaian ke sawah? Kan ngomongnya aja ngajak lari bari jalan-jalan. Ayo ngomong ke kuring mah rek ngajak meuli meri di Manglalan. Ayo merina di sawah. Huh? Ngajak meuli meri di Manglalan. Merina di sawah. Bener si neneng ngomongna aduh sanasis gaya-gaya ti subuh keneng sedang dan dipersiapkan. Kacau neneng ngomong gitu bener neneng. Lain si neneng itu bener ngomong. Taceli mana nu kudu dibersihan. Kali-kali bersihan aku kompresor. Ka bengkel bawa celin. Seprot kompresor. Sing bersih.